Reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze mwe mwese mudukurikiye muri hirya no hino ku isi. Iki ni ikiganiro Indiba y'ibivugwa nkuko musanzwe mugikurikira kuri chaîne ya YouTube ya Igihe. Reka rero twongere tubahe ikaze, aho rero tugiye kugaruka ku ngingo igaruka rero ku imaze iminsi ivugwa, akaba ari intambara imaze iminsi itangiye mu gihugu cya Ukraine. Iki gihugu kimaze iminsi kiri mu ntambara cyashoweho n'igihugu cy'u Burusiya, akaba ari intambara rero imaze igihe gitoya ariko imaze kuvugwa cyane hirya no hino ku isi bitewe n'ingaruka zayo, yaba ari ku baturage ba Ukraine ndetse n'abaturage b'u Burusiya nk'ibihugu bigirimo, ariko ikaba inafite ingaruka ku bindi bihugu bitandukanye, yaba biri ku muryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse natwe hirya no hino ku isi. Muri iki kiganiro rero nk'uko bisanzwe ndi kumwe na mugenzi wanjye Ferdinand, tugiye gufatanya. Ferdinand, nguhaye ikaze. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Tite Gatabaza, akaba rero nawe turi bube tuganira. Tite, nguhaye ikaze. Murakoze. Reka rero namwe tubakire abakunzi bacu bari hirya no hino ku isi. Mbere yuko rero twinjira muri iki kiganiro, tugiye kubanza kumva icyegeranyo kidusobanurira neza imizi y'iki kibazo, n'amavuko y'aho cyavuye. Abenshi tubona ibihugu birwana tukumva abantu babigarukaho, ariko ni ikibazo kiba gifite intangiriro mu mizi, cyangwa se aha cyaratangiye mbere, ku buryo intambara tuba tubona uyu munsi aba ari umusaruro w'ibindi byinshi byagiye biyibanziriza. Reka rero twumve amavu n'amavuko y'iki kibazo, turagaruka mu kanya. Mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki 23 Gashyantare, televiziyo y'u Burusiya yahinduye gahunda y'ibiganiro mu buryo butunguranye, maze ishyiraho ijambo rya Perezida Vladimir Putin. Ni ijambo ryaje bwije cyane. Putin amenyesha abaturage ko yategetse ingabo ze kwinjira muri Ukraine mu bikorwa bya gisirikare bigamije gutabara abaturage ba leta za Luhansk na Donetsk ziyomoye kuri Ukraine. Hari hashize amasaha make leta y'u Burusiya yemeje ubwigenge bw'izo leta zimaze imyaka 8 mu ntambara karundura n'ingabo za Ukraine. Ibice byombi biherereye mu gice cya Donbass kiri mu burasirazuba bwa Ukraine hafi y'umupaka n'u Burusiya. Uyu munsi nafashe umwanzuro wo gutangiza ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare. Ni ibikorwa bigamije gutabara abaturage bamaze igihe babuzwa amahwemo n'iriya leta ya Kyiv. Tuzarwana kugira ngo tuvane ziriya ngabo muri ako gace, tunavaneho iriya leta y'abanazi iri muri Ukraine. Ndabizeza ko tuzageza imbere y'ubutabera abakoze ibyo byaha ndengakamere bose. Abasirikare rero ba Ukraine turabasaba gushyira hasi intwaro byihuse. Ndasubiramo, abasirikare ba Ukraine bujuje ibisabwa bashobora kuva muri ako gace amahoro bagasubira mu miryango yabo ku neza. Ndababwira ko uzagerageza kutwitambika tuzana iterabwoba, Uburusiya ntibuzazuyaza kumwishyura, kandi bizagira ingaruka mutigeze mubona mu mateka. Twe turiteguye. Nyuma y'amasaha make, Putin ategetse ko ingabo z'Uburusiya zinjira muri Ukraine mu bikorwa byo kwambura intwari ingabo z'icyo gihugu. Humvikanye ibisasu biremereye byarashwe mu bice bitandukanye bya Ukraine, birimo n'umurwa mukuru Kyiv kimwe n'indi mijyi. Igitero cy'Uburusiya kuri Ukraine nicyo cya mbere gikomeye kibayeho kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira mu 1945. Ubusanzwe Ukraine yahoze ari igice cyari kigize leta zunze ubumwe z'Abasoviete URSS. Mu buryo bw'imbaraga hari n'ibindi byayiyobotse binyuze mu bwumvikane. Mu rwego rwo kugabanya imigenderanire hagati y'Ubudage bw'Uburasirazuba bwari ku ruhande rwa URSS n'Ubudage bw'Uburengerazuba bwari ku ruhande rw'Uburayi, mu 1961 hubatswe urukuta rwa Berlin. Iterambere ry'Uburayi n'ibindi bihugu kimwe n'ihungabana ry'ubukungu muri URSS byatumye uru rukuta rusenywa mu 1989, ruba ikimenyetso cya nyuma cy'irindimuka rya URSS. Amateka yerekana ko Uburusiya, Ukraine na Belarus bifite inkomoko mu bwami bwa Kievan Rus bwabayeho hagati y'ikinyejana cya 9 n'icya 13. Ubu bwami bwatangiye muri Kyiv y'uyu munsi, ubu ni umurwa mukuru wa Ukraine. Umubano w'Uburusiya na Ukraine ufite imizi mu nzego nyinshi. Nk'urugero, habarurwa ko nibura 1/3 cy'abaturage ba Ukraine bavuga Ikirusiya nk'ururimi rwabo rwa mbere. Kubera isano ikomeye hagati y'ibihugu byombi, usanga abaturage b'igihugu kimwe bafite abavandimwe mu kindi. Perezida wa Ukraine uriho, Volodymyr Zelensky, yabaye mu Burusiya mu gihe kirenga imyaka 10, aho yubakiye izina mu bijyanye no gusetsa, ari nabyo yakoraga mbere yo kuba perezida. Mu 1954 Uburusiya bwahaye Ukraine agace ka Crimea nk'impano yo kwishimira umubano w'impande zombi wari umaze imyaka isaga 300. Aka gace kaje kwisubizwa n'Uburusiya mu 2014 ubwo bwashwanaga na Ukraine.
Nubwo Ukraine yabonye ubwigenge mu 1991, umubano wayo n'Uburusiya ukomeje kuba mwiza, ariko Uburusiya bugahorana ubwoba ko NATO ishobora kuzabavangira. Mu ntangiriro, NATO yari yaremera Uburusiya kutazongera umubare w'ibihugu biyigize, cyane cyane biri mu burasirazuba bw'Uburayi byahoze muri RSS. Nyamara siko byagenze, kuko ibihugu 13 bishya bimaze kwinjira muri uyu muryango. Uko NATO yakomeje kwaguka igana mu Burusiya, niko abaturage ba Ukraine bakomeje kugira ubushake bwo kugana mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, kandi Uburusiya bwo ntibubishaka. Abayobozi ba Ukraine bahoze bafite umubano mwiza n'Uburusiya, ariko ibintu byatangiye guhinduka muri 2004 ubwo badashyigikiye Uburusiya batangira kugira ijambo muri politike ya Ukraine. Mu 2010 Viktor Yanukovych wari ku ruhande rw'Uburusiya yatsinze amatora. Mu 2013 aza kwanga gusinya amasezerano yari koroshya ubucuruzi hagati ya Ukraine n'ubumwe bw'Uburayi, ahubwo ahitamo gusinya amasezerano n'Uburusiya bwamuteye inkunga ya miliyari 15 z'amadolari. Ibi byateye imyigaragambyo ikomeye yagejeje ku ndunduro y'ubutegetsi bwe. Icyakora guverinoma yamusimbuye yahise itangira kwihunza Uburusiya, itangiza umushinga wo gukura Ikirusiya mu ndimi zikoreshwa n'ubutegetsi. Byarakaje abatuye mu bice bya Luhansk na Donetsk byiganjemo abafite inkomoko mu Burusiya. Abaturage baje kurema imitwe yitwaje intwaro, batangiza intambara igamije ubwigenge, bahabwa ubufasha bukomeye n'Uburusiya. Ukraine kandi yatangije umushinga wo kwinjira muri NATO, ndetse wasaga naho ugeze ku musozo. Ari nabyo byatumye Uburusiya bufatira hafi gutangiza intambara ifatwa nka gasopo haba kuri Ukraine na NATO. Biragoye kumva uburyo igihugu nka Ukraine gifite miliyoni 44 z'abaturage ndetse ntikigira ubukungu buhambaye gihangayikisha Uburusiya bwa kabiri mu isi ku gisirikare. Nkuko rero tumaze kubyumva, iyo ni incamake y'ibibazo byo hagati y'Uburusiya na Ukraine. Nkuko mubyumvise, ni ibihugu bifitanye amateka maremare kuva mu myaka ya kera cyane mu kinyejana cya 7 ndetse no kuzamura. Ni ibihugu bivuga indimi zijya gusa, bifite abaturage bafite imico ijya kuba imwe, ariko noneho si ibyo gusa, ni ibihugu byadagiye byubaka ubukungu no mu bijyanye na politike, bikaba bifitanye imikoranire ya hafi, ku buryo rero bitari byoroshye yuko Uburusiya bwiyumvisha uburyo Ukraine ishobora kujya muri NATO cyangwa se mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Icyo akaba ari igice twavuga yuko gisa nk'igihanganye n'Uburusiya mu buryo yaba ubw'ubukungu, ubwa gisirikare ndetse na politike. Ferdinand, turamutse twumva nkuko tumaze wenda kubyumva mu ncamake, ukumva ikibazo cyatangiriye ndetse nuko ikibazo giteye. Hari abantu bibaza bati birumvikana ko Uburusiya bwababaye, bukumva yuko Ukraine kuba ishaka kujya mu Burayi ari nk'igisebo kuri bwo, cyangwa se ari nka kwa kundi umubyeyi abura umwana we, bugahitamo gufata icyo nakwita ingamba zikomeye. Intambara ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko nanone tukibaza tuti intambara igira ingaruka nyinshi, ni ikintu kinini. Iyo utekereje ubuntu Uburusiya bwari bufite impamvu zifatika zumvikana zo kuba bwateza intambara, kuki hatabayeho ibiganiro nk'uko abantu bamwe babitekereza? Urebye ibiganiro navuga ngo byagiye bisa n'ibigeragezwa kenshi, ariko leta ya Ukraine yo ntabwo yagiye bishaka, kubera ko Uburusiya bwasaga n'uburi kwempoza cyangwa se gutegeka Ukraine ibyo igomba gukora. Niyo ngo Uburusiya burashaka ko igihugu kitajya muri NATO, igihugu kidakora n'abanyaburayi, kidakora n'abanyamerika. Ntabwo nawe nk'igihugu cyitwa ko kigenga wari kubyemera, ntabwo bari guhita babyemera. Hanyuma Uburusiya wenda kuvuga ngo ni ikibazo kigoye guhita uvuga ngo bufite impamvu nyayo yumvikana yo kujya muri Ukraine. Ku ruhande rwayo irabifite, kubera ko na Putin ajya gutangiza ijambo ritangiza riya ntambara rivuga, yaravuze ati njyewe ngiye kubera impamvu z'umutekano ku gihugu cyanjye. Kongera kitwaza ko ngo hari abaturage bo hakurya muri ziriya leta ebyiri za Luhansk na Donetsk bamusabye ubufasha kuko bari gukorerwa jenoside, nubwo ari we wenyine ubivuga, nta wundi muntu turumva uvuga ko habereye jenoside. Ariko ku kijyanye n'umutekano ho nawe wabyumva, kuko Uburusiya na biriya bihugu by'Uburayi ndetse na Amerika ni ibice bibiri bisa naho bihanganiye ubuhangange mpuzamahanga. Ngira ngo nka NATO, naguciye mu ijambo, NATO ni umuryango watangiye specifically ufite intego yo guhangana n'Uburusiya. Hanyuma rero niba uwo muryango ukaba ushaka kugira mu marembo y'Uburusiya, nuvuga ngo ikintu gitandukanya Uburayi n'Uburusiya ni Ukraine. None na Ukraine barashaka kwifata, nuvuga ngo umwanzi agiye kuza hafi y'amarembo yawe. ntabwo byakumvikana neza ku gihugu nk'Uburusiya kiri guhanganira ubuhangange
na Amerika n'Uburayi, kuko wumve Amerika ifite ni igihugu gifite igisirikare gihambaye, gifite ubutasi buhambaye. Kuba bahagaze muri bashobora guhagarara ku mupaka wa Ukraine n'Uburusiya, biroroshye kureba gukontorora ibintu byose biri kubera i Moscow cyangwa se no mu yindi mijyi yo muri Ukraine. Ibyo rero ntabwo ntekereza ko byakorohera Putin gukomeza imigambi ye n'ibindi ashaka aramusemereye abanyabura. Ikindi rega buriya niba Ukraine ifashwe ejo bashobora no gukomvenka cyangwa se kubwiriza ikindi gice kimwe cyo mu Burusiya, ejo nacyo kikiyomoraho kikajya kuri NATO. Ntabwo wabimenya, nyine politike niko ikora, ariko ku mpamvu z'umutekano zari zihari, nubwo njye ntemeza ko izo mpamvu zari zihagije kugira ngo batangize igitero gishobora kuba cyagera mu Kiev hehe abaturage bapfa cyangwa se ari ibindi bintu biri kwangirika. Tite, mu by'ukuri intambara yaherukaga mu Burayi mu 1945, ubwo ni intambara ikomeye, hajya habamo intambara ntoya, Uburusiya bwahanganye na Georgia. Iyo wumvise icyemezo cy'intambara kuvuga ngo igihugu kigiye gutera ikindi, Putin yaravuze ati bangejeje ku rwego nyine tugomba gukora intambara, nagerageje ibiganiro, izindi ngingo zari gutuma tudakora intambara biranga. We iyo utekereje usanga kuki ubona intambara yaba umuti wa kiriya kibazo? Urakoze. Igihugu kugira ngo gifate icyemezo cyo kurwana, cyo gushora intambara, ikibazo kiba cyananiranye mu biganiro, ariko igihugu gishingira gishingira ku bintu bibiri. Icya mbere ni ukureba inyungu zayo. Inyungu zacu zirabangamiwe, tugomba kuzirwanaho. Icya kabiri bapima rapport de force. Ese igisirikare cyacu gihagaze neza, gifite ibikoresho, gifite abasirikare bafite training zikwiye kugira ngo turwane, twinjire mu ntambara. Winjira mu ntambara wizera ko ugiye kuyitsinda. Rero ibyo bintu bibiri ubishize hamwe, ubona ko igihugu kiteguye kuganira, biranakomeza iyo bari kurwana. Kuganira birakomeza, channels ya diplomasi arakomeza cyane, ariko igihugu kikavuga kiti izi nyungu zange, bya bindi bita les intérêts vitaux z'igihugu. Ferdinand avuze umutekano, hari n'inyungu zindi zishingiye ku bukungu, hari icyo batavuga cyane baca hejuru, kiriya kitwa zone d'influence. Kubera iki usatira cyane gatuma ntahumeka? Iyi espace yari espace yange, ariko kubera iki uza kuyifata, urimo kuyegera uranayifata. Gufata Ukraine ikajya muri Union Européenne, ikajya muri NATO, nukuvuga ko bayinyaze Uburusiya. Bayinyaze Uburusiya, nyamara ni igihugu kiri independent, ariko harimo influence y'Abarusiya. Ibyo biri mu nyungu z'igihugu. Nabo kuza gusaba Ukraine kwinjira muri NATO no kwinjira muri Union Européenne, nta rundi rukundo babakundaga. Barashaka zone d'influence. Rero aho kuyifata gutyo, Uburusiya bwerekanye ko n'intambara ari ubundi buryo bwo gukemura ibibazo. Hari icyo nari nkubajije. Putin we mu bisobanuro yagiye atanga inshuro nyinshi, yakunze kuvuga yuko ubundi buryo bwakagombye kuba bwarakoreshejwe kugira ngo ikibazo cyo kugera ku rwego rw'intambara, ko twemeranya yuko intambara vraiment ari igisubizo cya nyuma. Yavuze yuko yagiye agerageza kenshi kumvwa, kuganira. We urebye ubona ko yari mu mwanya, cyangwa iyi ntambara uretse wenda no kubigiye gutuma wenda ibyifuzo bye byumvikana mu buryo bwagutse, ariko hari n'izindi nyungu bavuga z'uko hari ikimufasha imbere mu gihugu, z'uko atagerageje ubwo buryo. Icyo kintu cyo kwimwa umwanya ugitekerezaho iki? Muri diplomasi ntabwo umenya niba umuntu yari mu mwanya, niba ibiganiro byarabaye byinshi, bikeya, byavuze iki, iby'ingenzi, ibiri accessoire. Buri ruhande ruvuga
ibyabo ariko ejo narebaga amakuru kuri televiziyo yo hanze umuntu w'umusesenguzi avuga ati n'ubwa mbere hagiye kugaragara ko iyi ntambara ntawe uzavuga ko yamutunguye. Putin yavuze kuva mbere ati tuzarwana, banatangiye no kubivuga mu makuru ngo intambara y'isi ya gatatu iri gututumba. Putin yavuze ko azarwana kubera ziriya mpamvu z'umutekano, za zone d'influence, za zone économique yari afitemo influence, bagiye kumunyaga. Fo kuvugisha ukuri, Ukraine yinjiye muri Union Européenne izaba yinjiye muri zone ya Union Européenne. Ibaye membre wa NATO ni ukuvuga ko igiye muri zone y'abanyamerika. Uburusiya buzaba butakaje, kandi bagiye muri zone ya NATO umenye ko abanyamerika bafite uburenganzira bwo kuza gushinga imbunda zabo ku muryango wa Putin. ngira ngo ushinze imbunda muri Ukraine Moscow biri mu birometero 650. Ni ahantu hafi cyane ugereranyije n'ikoranabuhanga rigezweho ry'imbunda zisigaye zikorwa amamisire. Ibirometero 650 ni intera nto cyane iri biri hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Ubu ngubu urebye aho biri izo ntwaro izo Perezida Putin akunze kuvuga, avuga ati ziri mu marembo yanjye, ziri mu birometero birenga 1300. Urumva yuko uzegeje imbere ibirometero hafi 700 ukazigira ibirometero 650 ni ikibazo ku mutekano nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho. Reka rero dukurikire ikindi cyegeranyo kidusobanurira neza akamaro ka Ukraine ku Burusiya mu buryo bwumvikana neza. Yaba Ukraine idafite akamaro kanini cyane ku gihugu gikomeye nk'Uburusiya, gifite ibindi bihugu kibana nacyo, gifite umutungo kamere uhagije, iya Ukraine atari ikintu kinini, ntago ntekereza yuko Putin yari guhitamo gufata icyemezo kigoye cyo gushoza intambara muri kiriya gihugu. Reka rero dukurikire twumve neza uburemere bwa Ukraine imbere y'Uburusiya. Uburusiya ni igihugu kinini kandi gikize, gifite ibyambu by'ubwato 67 bikorerwaho ubucuruzi mpuzamahanga. Bitewe n'aho ibyo byambu biherereye, hari ubwo kubigeraho bihenda kuko biri kure, ubundi ugasanga bidashoboka nko mu bihe by'ubukonje kuko amazi aba yabaye urubura. Kwa Novorossiysk ari nacyo kigaburira Moscow, umurwa mukuru w'Uburusiya. Kugera kuri iki cyambu bisaba kunyura mu nyanja yirabura, Black Sea, igenzurwa hanini na Ukraine. Mu gihe Ukraine yagenzurwa na NATO, byaba bisobanuye ko inzira y'ingenzi y'ubucuruzi ku Burusiya ibangamiwe, ibintu bishobora kugira ingaruka zitoroshye ku bucuruzi bw'Uburusiya. Iyi nyanja isanzwe iberamo imyitozo y'ingabo za NATO, ariko mu gihe Ukraine yakwinjira muri uyu muryango byatuma imyitozo yiyongera ndetse hakanashyirwa ibirindiro by'igisirikare byawo. Bitewe no kurengereza impamvu z'ubukungu, Uburusiya bufata Ukraine nk'igihugu ntakorwaho. Ukraine imeze nk'ingabo ikingira Uburusiya kuko yongera intera iri hagati yabwo na NATO. Mu gihe misile za NATO zashyirwa muri Ukraine, bivuze ko zaba ziri mu birometero 640 uvuye i Moscow, bigatuma ziramutse zirashwe Uburusiya bwabo bufite igihe gito cyane cyo gutegura ikoranabuhanga rikumira misile gishobora kuziburizamo. Kuri ubu izi misile ziri mu birometero birenga 1600 uvuye i Moscow, ari nayo mpamvu Uburusiya butapfa kwemera ko zegerezwa muri Ukraine. Nubwo kandi umutungo wa Ukraine utagereranywa n'Uburusiya, ntabwo bivuze ko iki gihugu kidatunze. Gifite ubutaka bwera cyane ndetse bivugwa ko bibyajwe umusaruro mu buryo bwuzuye bwagaburira abaturage hafi 600,000. Ukraine ni igihugu cya gatatu mu bifite gaze nyinshi mu Burayi, ikaba iya 13 ku isi. Iki gihugu gifite 0.4% by'ubuso bw'isi, kikagira 0.8% by'abaturage b'isi, ariko kikagira 5% by'umutungo kamere w'isi, nubwo mwinshi utaratangira kubyazwa umusaruro. Nkuko mubyumvishe rero, Ukraine ni igihugu gifite akamaro gakomeye cyane mu Burusiya, ku Burusiya, cyane cyane mu bijyanye n'umutekano, ariko n'ibirimo ibijyanye n'ubukungu, ariko noneho n'ibindi ngingo twagarutseho kare ijyanye n'amateka. Twabonye yuko Ukraine n'Uburusiya ari ibihugu bifite inkomoko imwe
usibye ibyo ngibyo ni ibihugu bikorana cyane mu bijyanye n'ubucuruzi, ariko noneho bikanagera ku rwego rw'umutekano, aho Ukraine ari igihugu gituranye n'Uburusiya ku buryo umuntu aramutse ahafite ingabo cyangwa ahafite ibirindiro byaba byoroshye yuko yateza umutekano mukeya mu Burusiya. Turabyumvise kandi ko Ukraine iri mu nzira neza ijyana ibicuruzwa mu Burusiya, ku buryo rero kuyigenzura bishobora kuba byanavamo kugenzura inzira ijyana ibicuruzwa mu Burusiya, byagira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu mu gihe izo nzira zaramuka zifunzwe kubera impamvu zitandukanye. Tite, tumaze kumva neza akamaro ka Ukraine ku Burusiya, none iyo twumva NATO ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi birimo kureshya Ukraine kugira ngo yinjire mu bihugu byabo, yinjire muri influence yabo nk'uko twabibonye, ibyo ngibyo ntago ari ukwenderanya? Biragaragara, nta wabica ku ruhande. NATO yashinzwe nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, yari igamije gukumira Uburusiya. Icyo gihe bwitwaga leta zunze ubumwe z'Abasoviyete. Abantu bari bizeye ko nyuma ya 90 Ubudage busubiranye, URSS isambutse, buri gihugu kigafata independence yacyo, na NATO nta kamaro yari gifite. Ni nako byinshi byagiye muribuka na President Macron avuga ati NATO imeze nk'umurambo uraho abantu bananiwe gushingura. Ariko urebye uko Uburusiya bwagiye bwiyubaka, ukareba n'iki gihe cyose Putin amazeho ashira ingufu nyinshi mu gisirikare, Abanyamerika bashaka kwegera cyane Uburusiya bukabyanga kubera izo mpamvu zo kuvuga ziti nibashinga imbunda mu marembo y'urugo rwanjye biroroshe kuturasa, nibagume hirya. Ukraine muri reportage bavuze ko ifite akamaro mu rwego rwa ekonomi, nabyo ni ibintu muri za nyungu navuze kare baba bashaka kwiyegereza. Rero Ukraine iri kuriha iyo conflit iri hagati y'Uburusiya na Occident ikaba irimo Amerika n'Uburayi n'ibihugu by'Uburayi. Rero kandi abo baturage bo muri Ukraine bari proche cyane n'abaturage ba Rusiya kurusha uko baba proche n'Ababirigi n'Abataliyani cyangwa Abaespanyol. Yego. Abanyamerika bo urabona bari nakuri cyane. Bivugwa ko harimo inyungu z'ibihugu, harimo gushaka kwerekana ingufu no gukanga undi. Rero Putin yerekanye ko badapfa gukangwa, yabivuze imbere, nimukomeza gutyo muzarenga umurongo utukura, ingaruka muzazirengera. Muri iyo hagati aho hari point Putin ashaka cyane, arashaka guhindura ubutegetsi buriho muri Ukraine. Ngira ngo wenda iyo ngingo turaza kuyigarukaho mu buryo burambuye, ariko Ferdinand, nibyo koko Ukraine ifite akamaro gakomeye cyane ku Burusiya, ibyo nta ubihakana, ariko mu buryo bugezweho, mu buryo bw'imibanire igezweho, mu buryo bwa diplomasi, igihugu gikonvinsinga ikindi cyangwa se igihugu kituma ikindi kikiyoboka binyuze mu buryo bwa diplomasi, mu buryo bw'ibiganiro, mu buryo bw'ubucuruzi. Ntabwo byari biherutse yuko igihugu gishobora gukoresha intambara kugira ngo ikindi iki kiyoboke. Iyo urebye mu buryo bwa diplomasi no mu buryo bwo kumvikana hagati y'ibihugu, ntabwo ubona yuko n'ubundi Uburusiya bwatsinzwe bugahitamo intambara kuko bwananiwe uburyo abantu bamwe bavuga yuko aribwo bwari bukwiriye? Uburyo bwa diplomasi sinabyita ko bwatsinzwe, kubera ko buriya iyo ikintu kirazamo abantu babiri hagomba kuzamo ubushake. Ubushake bwa politike nicyo bubivuze. Ngo niba
Ukraine itari ifite ubushake bwa politike bwo kuganira n'Uburusiya ntabwo bavuga ko Uburusiya bwatsinzwe, ahubwo mu bisubizo nuvuga ngo biriya byari ibisubizo. Hari ibisubizo byinshi wenda 1 2 3 4 gatatu na kabiri byananiranye, hakurikiyeho rimwe niyo bafashe. ngira ngo wenda ntaguciye mu ijambo icyo kintu cy'ubushake, ubu kuba Ukraine yaragize ubushake buke mu gukorana n'Uburusiya, nkeka yuko yabonaga yuko proposal z'Uburusiya cyangwa se imibanire yabwo n'Uburusiya idafite inyungu cyane kurusha imibanire yabwo n'Uburayi, n'ubundi bigasa nkaho ari Uburusiya bwatsinzwe mu guconvincinga Ukraine. Birashoboka kimwe nuko bidashoboka, kubera ko Uburusiya nkuko twabibonye politike ya Ukraine igenda ihindagurika bitewe n'umuntu uri kuyobora. Nuvuga ngo hari uwa mbere waje abona inyungu mu Burusiya, baranakorana cyane rwose, kandi n'impamvu tutabyirengagiza tuvuga ngo Uburusiya nta kintu bwari bumaze. Uburusiya bwamugurije amafaranga mu gihe abanyaburayi basaga naho ayo bari kumuhari makeya kandi ayugarijwe n'ibibazo. Nyuma rero amaze kuvaho hajeho ubundi butegetsi bwumvikana n'abanyaburayi, nkeka ko baragize uruhare runini mu kugira ngo bujyeho. Naguciye mu ijambo bagize uruhare runini cyane, ndetse amakuru avuga yuko imyigaragambyo yabaye mu Burusiya mu 2013 kugera 2014 yari ishyigikiwe cyane n'abanyaburayi mu rwego birumvikana. Hanyuma rero kuba harajeho umuntu n'ubundi ushyigikiye Uburayi kandi akijyaho bakaba baratangiye bamufasha akijyaho, ibyo ubwabyo byerekana ko uyu munsi ntabwo yahita batera umugongo. Nawe hari ibyo bamuhereza nyine abona wenda inyungu cyane kurusha ibyo Uburusiya bumuhereza, ariko ngicyo ntashyigikiye no guhita mvuga ngo kuki Uburusiya bwahise bwirukira guteza intambara. Ariko kuba wenda bavuga ngo Uburusiya bwaratsinzwe mu buryo bwa diplomasi simbyizera, kuko na Ukraine ntabwo iri kubyungukiramo kandi nawe yagombaga kujya muri ibyo biganiro. Iyo yarabyungukiyemo intambara ntiyari kubaho, byumvikana ko buri ruhande rwatsinzwe, niko nyirabyita. Iyo habaye intambara hagati y'impande zombi burya buri rwose ruba rwatsinzwe. Yego birumvikana. Ngira ngo aho ngaho harimo n'ingingo ikomeye. Urebye Uburusiya ntabwo Ukraine ntabwo ari cyo gihugu cyonyine kiri kurwanirwa cyangwa se cyakabaye kirwanirwa. Buriya hari n'ibindi bihugu nka Belarus, ariko usanga itandukaniro Ukraine ifite umutungo kamere cyane mwinshi kurusha Belarus nkuko twabibonye. Hari abibuza rero nuko nubundi abanyaburayi n'abanyamerika icyo kintu cy'umutungo cyabakuriye cyane, kuko unarebye umutungo mwinshi ukiri mu butaka utaratangira kubyazwa umusaruro Ukraine ifite wabonetse kuva mu 2012. Icyo gihe nabwo nubundi twatangiye kubona ukuboko k'Uburayi n'abanyamerika bashyira imbaraga cyane mu kwiyegereza Ukraine. Ibyo bintu ubona hari isano bifitanye, ko baravuga bati abanyaburayi bakururwa n'uwo mutungo kamere kurusha wenda icyuko, kuko niyo mpamvu badashyira wenda imbaraga muri Belarus, kuko bavuga bati ni igihugu wenda kinini cyiza ariko kidafite umutungo kamere nk'uwa Ukraine. Nacyo cyazamo ariko ntabwo ntekereza ko ari cyo cy'ingenzi cyane, kubera ko umutungo Ukraine ifite si umutungo utaboneka ahandi. Yego nabo bawugize byaba ari byiza, ariko sintekereza ko zina mbaraga zose bari kohereza uyu munsi cyangwa n'uburyo bakomeje kunamba kuriya mugabo ari impamvu z'ubukungu gusa. Impamvu z'umutekano nige nizo na kwa kurwanira ubuhangange twigeze kuvuga, na influence de zone nuza yavuze Tite, ni ikintu cy'ingenzi, kubera ko abanyaburayi kuba bakwegera Uburusiya babifitemo inyungu nyinshi cyane kurusha undi wari we wese. Ni ukuvuga ngo kontrole yabo, kuko kirana igihugu kirimo kurwanira kuzamuka. Murabona uburyo kiri kubirukankana muri Afurika. Ibihugu byinshi byahoze ari iby'abanyaburayi, by'umwihariko Abafaransa, Uburusiya buri kugenda bubyigarurira gahoro gahoro. Kuba nabo handi batakaje bagenda babona handi, naho rimwe na rimwe burya kubona igihugu gifite ubwo butunzi ari n'ikiburayi ni byiza, kikaba kiri mu marembo y'umwanzi. Hamwe azabasha gukontorora ibintu byose birimo kubera hakurya, navuga ngo ni ku Burayi kuri NATO n'abiya bihugu byose birimo, ni uburyo bwo gukomeza ya influence no gukomera no gucungira hafi umuntu bahanganye ku isoko. Yego, kurusha uko n'umutungo ni byiza, ariko burya uko ugenda burya
uko burya buhoro buhoro nibwo rugendo. Niba bafataga agace kamwe ni nkuko na Ukraine ejo bundi yabambuye n'Uburusiya bwabambuye Crimea, ejo bushobora kuza bukakuraho na ziriya za Donetsk na za Donbass bikajya ku Burusiya, ejo hakagira buryo ubwo ya Ukraine rero yabirangiye n'ubundi bakagenda bayifata. Rero ngiye ku ruhande rwanjye mbibona ko ntabwo ari inyungu cyane z'ubukungu wenda gusa, kuko nkurikije ibyo bari kuhashora biri kurenga bwa bukungu bari kuhavana, ariko mu buryo burambye abanyaburayi bagize amahirwe bakahahigarurira baba bakoze ikintu gikomeye. ngira ngo wenda kuri ubu ngubu amakuru agezweho nuko nyine intambara ikomeje guca ibintu ku mpande zombi, abantu benshi bakaba bakomeje guhunga. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rikaba rivuga yuko abantu barenga miliyoni 7 bashobora kuzahunga mu gihe intambara yarushaho kugenda nabi. Ku rundi ruhande ariko kuri ubu ngubu abantu barenga hafi ibihumbi 200 bakaba baramaze guhunga, abenshi bakaba bari guhungira mu bihugu birimo na Polonye. Kuri ubu ariko ku rundi ruhande NATO ikaba nayo ikomeje gukora iyo bwabaga, aho irimo gutera inkunga igisirikare cya Ukraine. Umuntu yavuga ko cyatunguranye kuko gikomeje kwihagararaho imbere y'igisirikare dusanzwe tuzi ko gikomeye cy'Uburusiya, uretse ko amakuru avuga yuko mu ngabo hafi ibihumbi 200 zari zashyizwe ku mupaka w'Uburusiya na Ukraine, Uburusiya buri gukoresha gusa 30%. Byumvikana yuko hakiri izindi ngabo nyinshi zikiri aho ngaho rero zitegereje kwinjira muri uru rugamba. Ni mu gihe kandi ubundi Uburusiya busanzwe bufite ingabo nyinshi kurusha Ukraine kuko zirenga ibihumbi 800. Reka rero dukurikire kuri ubu ngubu amakuru y'urugamba ndetse naho rugeze, tunagerageze kumva uburyo ibisirikare by'ibihugu byombi bihagaze. Ibingibi bikaza kuduha ishusho yo kureba mu by'ukuri no kugena aho intambara ishobora kuba irimo kwerekeza dushingiye ku bushobozi bwa buri gisirikare cy'igihugu. Reka turebe gato uko bihagaze ku bijyanye n'igisirikare ndetse n'ubushobozi bwacyo. Ibintu bikomeje kudogera muri Ukraine. Ingabo z'Uburusiya ziri mu marembo y'umurwa mukuru Kiev, n'ubwo iza Ukraine zikomeje kubabera ibamba. Inkunga ziri guturuka imihanda yose mu bihugu bya Amerika n'Uburayi ngo barebe ko Ukraine yakwigobotora inzara z'Uburusiya. Kuwa kane ubwo intambara yatangiraga, harabibwiraga ko nta masaha arashira umurwa mukuru wa Ukraine ufashwe. Nyamara siko byagenze, ko na n'ubu iracyahanyanyaza, nubwo bikigaragara ko intambara ni nk'imwe ya Dawidi na Goliath bavugwa muri Bibiliya. Ibihugu byombi bifite igisirikare, ariko imbaraga zacyo haba mu bwinshi, mu bikoresho no mu ikoranabuhanga biratandukanye cyane. Urugero nk'umwaka wa 2021 Ukraine yakoresheje mu gisirikare miliyari 4.7 z'amadolari. Ni agatonyanga mu nyanja ugereranyije na miliyari 45.8 z'amadolari Uburusiya bwakoresheje, nk'uko byatangajwe muri raporo The Military Balance. Guhera mu 2008 ubwo Uburusiya bwakozanyagaho na Georgia, bwatangiye kuvugurura igisirikare cyabwo, bushyira imbaraga mu gukora no kugira intwaro nshyashya, ari nako bushyira imbere ikoranabuhanga. Ukraine iyo ntwaro nyinshi ifite n'izakoreshejwe mu gihe cy'Abasoviyeti, nubwo mu myiteguro yo kwinjira muri NATO yatangije amavugurura harimo no kugira ikoranabuhanga rihambaye ryo kurinda ikirere cyayo. Mu mishinga kandi Ukraine ifitemo no kuvugurura igisirikare kirwanira mu mazi. Ushingiye ku mubare w'abasirikare, Uburusiya bufite abasaga 900 utabariyemo miliyoni 2 bahoze mu gisirikare bavuye ku rugerero. Kuri iyo ngingo Ukraine ifite abasirikare bari mu kazi 196, bivuze ko Uburusiya bubakubye inshuro hafi 5, mu gihe abasirikare bavuye ku rugerero ba Ukraine ari 900. Nko mu ngabo zirwanira ku butaka, Uburusiya bufite izisaga 280, mu gihe aba Ukraine ari 125. Ingabo z'Uburusiya zirwanira mu kirere zikubye gatanu za Ukraine kuko zingana n'165, mu gihe za Ukraine ari 35. Haba mu ntwaro zikomeye, indege z'intambara, imodoka nini z'intambara n'ibindi, Uburusiya buracyaza imbere. Igihugu cya Putin gifite imodoka z'intambara zisaga 15,000, mu gihe Ukraine yo ifite izisaga 3,300. Indege z'intambara z'Uburusiya zikubye inshuro 10 za Ukraine. Kimwe gifite indege 391, mu gihe ikindi gifite indege 128 utabarimo kajugujugu za gisirikare z'Uburusiya zingana na 821 kuri 55 za Ukraine. Mu gihe Uburusiya bufite ubwato bw'intambara 49 bugendera munsi y'amazi, Ukraine yo nta nabo mwigira. Tumaze kumva mu by'ukuri imiterere y'ibisirikare byombi ndetse n'ubushobozi bwabyo muri rusange, twumvishe ko mu by'ukuri urebye igihugu cy'Uburusiya kandi nkuko n'ubundi dusanzwe tubizi gifite igisirikare kiri hejuru cyane ugereranyije n'igihugu cya Ukraine, nubwo
igisirikare cya Ukraine nacyo cyagiye kiminjiramo agafu nyuma y'uko cyinjiye mu ntambara n'abaturage barwanyaga ubutegetsi mu mwaka wa 2014. Tite nk'uko tumaze kubyumva mu by'ukuri Uburusiya busanzwe bufite igisirikare gikomeye, nta muntu n'umwe ubishidikanyaho, ariko mu buryo bamwe bavuga yuko butunguranye Ukraine iracyagaragaza imbaraga zo guhanyanyaza no kwirwanaho ndetse n'ubushobozi bigaragara yuko nta wavuga yuko Uburusiya buzatsindwa, ariko bisa nkaho Uburusiya bitagenze nk'uko byatekerezwaga, ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye bigenda bivuga yuko Perezida Putin yarakajwe cyane n'uburyo urugamba rutatangiranye imbaraga wenda nk'uko abitekerezaga. Wewe urebye usanga mu by'ukuri ni iki cyatumye Ukraine igira izi imbaraga zingana gutya ku buryo umuntu yavuga ko iri kwihagararaho nubwo bigaragara yuko bishobora kutazamara igihe kinini? Urakoze. Mu Gifaransa hari igihe bavuga ngo hari igihe umuntu uri imbere y'umuntu kurusha imbaraga nyinshi, wowe ukoresha energie du désespoir, nta imbaraga z'umutima. Ukraine naho iri hasi cyane mu rwego rwa gisirikare, ariko ni igihugu kiri independent, gifite igisirikare kimeze uko kimeze, ariko hari ikintu genda nashaka kugarukaho. Muri iki kibazo cya Ukraine harimo n'ibyo Union Européenne yabemereye itigeze ibakorera, hari ibyo abanyamerika babemereye batigeze babakorera. Ibyo babemereye ntabwo biri kugaragara in term of investment. Ese baje kuinvestisa iwanyu kugira ngo namwe mukuremo iyo nyungu, mwubaka amashuri, mwubaka ibitaro, mwubaka imihanda, mu diversify namwe ibyanyu, ubukungu bwanyu. Ese hari ikintu babakoreye muri iyo igihugu kigiye kwinjira muri Union Européenne kirafashwa cyane, bakabyita ngo ni aide à la démocratisation. Muvugurure inzego zanyu, muzisire kuri izi standards. Bashoramo amafaranga ariko bazi ko bazabona retour sur investissement. Ibyo bintu byaratinze kuri Ukraine. Ugasanga harimo ikintu kimeze nka chantage, ariko iyo chantage ikava ku kintu Ferdinand yari yavuze kare, ubutegetsi buriho muri Ukraine. Uzumve mu madisikuru y'Iburaya bahora bavuga ngo abari pro russe n'abari pro occidental. Niba rero abariho ari pro russe, abanyaburaya bagenza buhoro, bakababwira ibintu byinshi bagakora bikeya, bakifuza ko ubutegetsi buhinduka, ariko uko babyifuza ni nako no mu Burusiya nabo baba babyifuza. Uriya pro russe bakamuha support. Hazaho rero uri pro occidental, urumva ko Putin nawe amusabota. Yego. Ibyo bintu byabayeho bimaze imyaka. Urumva ko uyu munsi igisirikare cya Ukraine kidashobora kuresista imbere y'igisirikare cya Putin. Ariko Putin ari gukoresha strategy izwi cyane mu gisirikare. Strategy iri graduelle. Udashiramo imbaraga zose icyarimwe, akagenda azamuka buhoro buhoro. Muri reportage bavuze ko ari kuri 30%. Yego. Iyo 30% ashobora gukoresha la strategie ya tension, agakomeza kuri iyo 30, ari kureba capacité ya resistance ya Ukraine. Ukraine urabona ko tuvuga ko yihagazeho, afite ntabwo iri kurwana cyane, yihagazeho. Uko kwihagararaho iri gutakaza abantu, igatakaza ibikoresho. Ariko ni ku mpande zombi, ni ku mpande zombi, nta ntambara itagira casualty. N'abarusiya bari gutakaza, ariko bo bafite reserve nyinshi cyane. Ukraine nta nyungu ifite yo kuguma muri iyo ntambara, nta bushobozi ifite bwo kurwana igihe kirekire. Uburusiya burabifite. Kumva ngo bari kubona imfashanyo
ntabwo wayesitima naho babaha ibikoresho ariko nta musirikare w'i Buraya uzaza kurwanira ku butaka bwa Ukraine. Putin azahita arasa. Ariko turi kubona ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage ba Ukraine barimo kwiyandikisha bifuza kwinjira mu gisirikare. Nta nubwo abari abaturage ba Ukraine gusa, hari n'abandi bari guturuka imihanda yose baza muri Ukraine, ngira ngo bamaze no gushyiraho umutwe w'ingabo z'abaturage b'abanyamahanga bifuza kurwanira Ukraine. Icyo ngicyo ntabwo ubona yuko cyaziba icyuho? Ntabwo cyaziba icyuho. Gutereninga umusirikare agere kuri nivo yo kujya ku ntambara bifata imyaka, bifata amakosi ari special, ntabwo uhaguruka mu gitondo uvuga uti nkunda igihugu cyanjye ngiye kurwana, ejo baguha imbunda ushobore kuyirasisha. Hazamo biriya bintu bya propagande, hazamo biriya bintu bya patriotisme, ariko umusirikare akeneye kwigishwa, akeneye ibintu byinshi agere aho yajya mu ntambara. Ariko nyango dusanzwe tuzi Ferdinand, ntabwo ari ubwa mbere twaba twumvise igisirikare gitoya cyangwa se uruhande rudahabwa amahirwe ruhangana n'igisirikare kinini rukagitsinda. Ngira ngo titegeze kuvuga ikintu cy'imbaraga z'umutima. Icyo kintu ubona gifite amahirwe muri Ukraine? Byashoboka, kuko uko biri kose burya kurwana ni ukuba ufite impamvu uri kurwana, ufite icyo urwanira. Kandi abanya-Ukraine bo urebye abenshi, uretse bya bice by'uburasirazuba bikeya, abenshi by'umwihariko muri uriya murwa mukuru Kiev bashyigikiye perezida wabo uriya uri gukorana n'abanyaburayi. Noneho hakabaho ko n'Abarusiya harimo bamwe batumva impamvu, ntabwo bari kubona impamvu y'iyi ntambara. Hari bimwe mu binyamakuru by'i Burayi ejo nari ndimo nsoma birimo kugaragaza ko hari abasirikare bafashwe b'Abarusiya nabo ubwo bari kugaragaza ko batabona morale mu gisirikare, ntabwo imeze neza, ko hari benshi batari kubona impamvu yo kurwana, ntibashotowe, ntibagize bate, ntabwo babona impamvu yo kurwana. Wenda kubera ko Burayi buri ku ruhande bwa Ukraine, ushobora kuvuga ko n'ibyo binyamakuru biri ku ruhande rw'ibihugu byabo, ntabwo wabwizera 100% ko ibyo bivuga ari byo. Ariko nanone iyo ni kimwe mu bishobora umuntu ashobora gutekereza akavuga ngo niba, kandi natwe niba tubibona, niba turi kwibaza ku mpamvu ubundi Uburusiya buri kurwana muri Ukraine, n'umuturage wabo arabyibaza. Uyu munsi bafashe, hari ibihano bari gufata, hari ibihano bitandukanye bafashe, amabanki yabo batangiye kuyagira ngo turaza kubyinjiramo mu buryo burambuye. Ibyo byose rero umuturage arabibona, kuko ni ibintu biragenda bigahita bigera direct ku muturage. Ku rundi ruhande n'abanya-Ukraine ntabwo bumva impamvu bari gupfa, bamwe bari gupfa, abandi bari guhunga. Reba miliyoni bamaze kutubwira 7 zigiye guhunga. Miliyoni 7 zigiye guhunga zari zifite ubuzima zibereyemo, zifite uko abana bari kwiga, abandi bari mu mirimo yabo. Ntabwo bamubwira uburyo umuntu warashe isasu bwa mbere yamwiyumvamo ngo kuko uyu muntu aje kuducungura, uje kuntabara iki, ko narimbayeho neza ndyama nsinzira ngirana. Ibyo byose rero ni ibikwereka ko ntabwo ngiye nahita urugamba ntabwo twamenya ahantu ruraza kurangirira, ariko ikigaragara nuko njye uko mbibona Uburusiya bishobora kuza kurangira uko benshi babitekereza ko buza gutsinda, bushobora gutsinda mu buryo bw'intambara, ariko mu buryo rusange, kuko intambara uyitsinda bitewe n'ibyakurikiyeho nyuma yuko irangiye. Ibirakurikiraho rero njye ntabwo ndi kubona neza. Ni nkaho uvuga yuko intsinzi uzagira wenda mu ntambara iramutse ibaye itabirambye. Ntabwo ariko mbibona, ntabwo yabirambye. Kuri ubu ngubu turi kubona ko hatangiye ibiganiro biri kubera mu gihugu cya Belarus, biri guhuza uruhande rwa Ukraine ndetse n'uruhande rw'Uburusiya. Ferdinand, utekereza yuko se ari uko Uburusiya bubona butazagera ku ntego yabwo bukaba bwahisemo kwinjira mu biganiro? Sintekereza ko ari uko butabona ko uzagera ku ntego yabwo, sicyo nge, ntabwo ariko mpita mbibona ako kanya, kuko intambara bwa mbere twese ngo yari itangiye kubera iki nyine ni kwakurinda umutekano wabo. Umutekano wabo no gutera ubwoba ari Ukraine ari NATO, kugira ngo kira gihugu kitaza kwinjira muri NATO, ko kwinjiramo byari uyu munsi ntangabo turi kubona z'abanyamerika cyangwa z'abanyaburayi ziri kwinjira muri Ukraine.
ariko iyo kiriya gihugu kiza kuba kiri muri NATO bari kubahereza inkunga y'igisirikare n'icyo, ariko nta musirikare wabo uri kujyayo. Iyo baza uri kiriya gihugu cyarinjiyemo ni ngo bayita moto cyangwa siroga yabo ya NATO, nutera umwe twese turaba twateye. kugira ngo ni itegeko bafite yuko igihugu kimwe kiba cyemerewe kurinda ikindi. Ni n'umuryango w'ubutabarane ubundi ni nacyo uvuze. Yego rwose. Nuvuga ngo rero kuva Ukraine itarimo uyu munsi itari muri uriya muryango ntabwo bashobora kugenda nyine nk'uko bahaguruka hari igihugu cyabo cyatewe. Ayo ni amahirwe, navuga ngo ni amahirwe Putin agifite yo kuba yatsinda intambara. Kwitsinda byo birashoboka, ariko kuzatsinda intambara mu buryo burambye biragoye kubera ko hari ibihano bindi bari kumufatira. Yego, nk'uko rero tumaze kubyumva birumvikana ko intambara igira ingaruka nyinshi, ariko mbere yuko tuzinjiramo neza cyangwa se tunareba no ku bihano igihugu cy'Uburusiya kiri gufatirwa, mu by'ukuri ni ibihano bitoroshye ndetse bivugwa yuko bizagira ingaruka zikomeye cyane, yaba ari ku Burusiya ubwabwo ndetse no ku bindi bihugu bitandukanye birimo n'ibyo muri Afurika n'u Rwanda rurimo. Nk'uko twabigarutseho, umuryango w'abibumbye uvuga yuko abantu bashobora kugera muri miliyoni 7 bitewe n'uko intambara izagenda bazahunga Ukraine bagahungira mu bindi bihugu bitandukanye. Ni umubare munini cyane ku buryo rero bishoboka yuko ari ikintu kizagora yaba ari ku muryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'ibindi bihugu hirya no hino ku isi kuri ubu ngubu, aho rero intambara ikomeje gufata indi ntera cyane cyane uko intambara igenda irushaho kwegera umurwa mukuru wa Ukraine, akaba ari nako ikibazo cy'ubuhunzi kigenda kirushaho gufata indi ntera. U Rwanda rufite n'ubundi abaturage hariya mu gihugu cya Ukraine, abenshi bakaba baragiyeyo mu bijyanye n'amasomo. Tukaba rero tugiye kumva umuvugizi wa guverinoma wungirije akaba ari Alain Mukurarinda atubwira icyo leta irimo gukora ku banyarwanda bari hariya mu gihugu cya Ukraine benshi bifuza gutaha, ariko nk'uko twakomeje kugenda tubikurikira ndetse tunabigarukaho ku kinyamakuru cyacu igihe.com, ntabwo byoroshye yuko abantu bava mu gihugu cya Ukraine bagahungira mu bindi bihugu. Ese niki leta iri gutekereza ku banyarwanda bariyo, dore ko nabo ari mu bifuza guhunga? Reka dukurikire ikiganiro twagiranye na Alain Mukurarinda. Nakubwira ko muri Ukraine hari abanyarwanda basaga 80 bageze kuri 85. Uyu munsi abo banyarwanda uko ari 85, guverinoma y'u Rwanda ikabizi uburyo babayeho binyuze muri za ambasade iri mu Budage ari nayo duhagarariye muri Ukraine, muri Pologne, aho abanyarwanda n'abandi muri rusange bari kunyura bahunga, ndetse no mu Burusiya birumvikana. Uyu munsi rero abo banyarwanda guverinoma ikaba izi neza telefoni yabo, email yabo, aho batuye, ndetse n'aho ababyeyi uyu munsi hano mu Rwanda babarizwa. Ni ukuvuga email cyangwa se telefoni, nimero ya telefoni. Hanyuma rero abo bose ari ukuvugana na ambasade, n'abambasaderi cyangwa n'abakozi muri ambasade, ari ukuvugana na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ibyo byose ari no kuvugana n'ababyeyi babo, ibyo byose birakorwa. Uyu munsi rero tukaba dufite amakuru avuga yuko yemeza yuko abanyarwanda 18 bamaze kwambuka bajya muri Pologne. Ni ukuvuga ngo bavuye muri Ukraine binjiye muri Pologne, twavuga yuko bafite agahenge. Hari abandi 27 bataragera ku mupaka, kuko Ukraine aho yashyize nakwita barriere ya mbere kugira ngo bagenzure ibyo bagenzura ni nko mu birometero 40-50 utaragera ku mupaka wa Pologne. Abo ngabo 27 baraho hagati, kandi urugendo ruragoye kubera umubare w'abantu benshi. Barahagera bagahitamo kugenda n'amaguru kugeza igihe uzagerera ku mupaka. Ni nko kuva hano ukajya Rwamagana, ntabwo ari hafi, ariko nibura amakuru arazwi, baragenda bavugana n'abantu. Birumvikana ko harimo utubazo nibura mu rugendo gutyo, umuriro ukagushirana, no gutegereza igihe wongera kuza gucaginga. Utwo tubazo ntitubura. Hari ibibazo by'amafaranga, niyo wowe yafite uyu munsi ushobora kujya ku cyuma ntibikora, cyangwa se aho wagira impanuka yafata ugasanga bakubwiye bati nturenze aya ngaya. Icyo nacyo ni ikibazo. Hari abandi rero 6 ubona bo tuzi ko bari mu rugendo bataragera aho ngaho kuri checkpoint,
bari mu rugendo bagana ku mupaka bashaka kwambuka, n'abandi 34 bo bari ahantu hari imirwano cyangwa se bari ahantu hatameze neza ku buryo bo nta yandi mahitamo bafite, ni ukuguma hamwe bagategereza. Gusa icy'ingenzi muri byose kirimo nyuma y'uko kontakte zabo zizwi, tuzi aho bari, bavugana na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, bavugana n'ambasaderi, bavugana n'ababyeyi, nuko ntawe twari twamenye wakomeretse cyangwa se waba witabye Imana muri iriya ntambara iri kubera hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Umuntu ufite umuntu hariya, uwo muntu yabashije kuvugana na ambasade iyo ari yose muri zo nakubwiye, cyangwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ntashobora kubura amakuru. N'ikibazo cyose cyavuka barakigeza ku babishinzwe, kuri ambasaderi cyangwa se kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, kikagerageza gushakirwa umuti. Nakubwira ko abenshi hafi ya bose ni abanyeshuri, n'abakora nabo bariga. Yes, n'abakora bariga, n'ibi byiciro byombi barimo. Nkuko mubyumvise, ikibazo cy'ubuhunzi gikomeje gufata intera hariya mu gihugu cya Ukraine. Ni kimwe mu ngaruka mbi z'intambara, mu barimo guhunga harimo n'abanyarwanda. Amahirwe akaba ari uko nta n'umwe uragira ikibazo gikomeye, uretse ko hari abandi baturage benshi ba Ukraine ndetse nabo mu bindi bihugu batangiye kugirira ingaruka zikomeye muri kiriya gihugu, harimo kubera intambara karundura ikomeye ibayeho rero nyuma y'imyaka myinshi mu Burayi hataba intambara, dore ko intambara ikomeye yaherukaga kuba hariya yaherukaga mu 1945. Tite, hari abavuga yuko mu by'ukuri iyi ntambara imeze nk'igisasu cy'ubwiyahuzi Perezida Putin yishyizeho, bakavuga bati uko byagenda kose ni intambara izamusenya, igasenya reputation ye cyangwa se uko yarazwi mu baturage, igasenya imbaraga yari asanzwe afite, igasenya Uburusiya imbaraga ijambo bwari busanzwe bufite. Utekereza yuko irari iherezo uyu mugabo ari kwishyiriraho nk'uko bamwe babitekereza? Ntibihute vuba. Intambara yerekanye na mbere ko Putin afite ubushobozi bwo kuvuga bwo gukora icyo yavuze. Icyo kintu kirakomeye ku rwego rwa politike n'urwa diplomasi. Nigeze kuvuga ko abanyaburaya babeshe Ukraine. Kuvuga ko igihugu cye gisenyuka, oya, intambara iri kubera muri Ukraine. Turavuga mu bushobozi diplomatike bwacyo, uburyo cyumvikana ku rwego mpuzamahanga, uburyo gishyigikirwa. Mu bushobozi diplomatike havuzwe impamvu eshatu ngira ngo. Ko Uburusiya budashaka na rimwe ko Ukraine yinjira muri NATO, ko yinjira muri Union Européenne, ko iguma muri zone d'influence y'Uburusiya. Ibyo bintu bitatu Putin azabigeraho. Ni ukuvuga ko muri diplomasi azaba yatsinze. Ikimwaro kizaba ku bazungu, bashake rero uburyo bihorera. Kwihorera niho hazazamo izo sanction. Hashobora kuzazamo izo sanction, ariko ibihano bakanabwira Putin bati aho washenye uhubake. Urumva niwe uzakora ku mufuka yubaka. Hazaba ziriya operation zo kugarura impunzi, kongera kuzubakira ibyashenwe, amashuri, za infrastructure. Ibyo biri mu ngaruka ziri kuri Ukraine, zitari kuri Russia. Uburusiya risque bufite ikomeye nicyo cyo kuvuga ko abanyaburaya bazabafungira ziriya operation z'amabanki zose. Apana zose ariko nyinshi, kugira ngo batagira ubuhumekero. Urumva ko importation na exportation byo mu Burusiya bizagira ikibazo. Ariko bafite umuallié inyuma yabo witwa China. Bivuga ko China ishobora koherezayo ibintu byinshi, ikabagabanyiriza ibiciro,
bikaba ari ideni bari guha Uburusiya. Ibyaturukaga i Buraya bikagabanuka. Hari ko abanyaburayi mu buryo diplomasi izaba irimo abantu benshi cyane, ibihugu byinshi, imiryango mpuzamahanga, harimo inyungu nyinshi cyane. Yego, ngira ngo ukomoje ku ngingo ikomeye, nifuza ko wenda twagaruka mu buryo burambuyeho gato. Uravuze uti Uburayi bushobora guseba wenda, cyangwa se uvuga uti ibi bihano buri gufata ni ikimenyetso cy'uko burimo guseba, cyangwa se ni ikimwaro barimo kugira. Mu gihe byaramuka bikomeje bikagera kure, ari nacyo abantu benshi barimo kwibaza, mu gihe byaramuka bikomeje bikagera kure, Uburayi, NATO, Amerika bakabona yuko Uburusiya butateze kugamburuzwa, hari abavuga yuko Burayi aho kugira ngo bwemere icyo gisebo bushobora kugira gutya bukaba bwakinjira mu ntambara noneho yeruye n'Uburusiya, aho benshi banavuga yuko yahinduka intambara ya gatatu y'isi ikarwanwa n'ibihugu cyangwa se ibice bifite noneho intwaro kirimbuzi, ku buryo hari abadatinya kuvuga yuko bishobora n'ubundi kuganisha ku iherezo cyangwa se kwangiza mu buryo bukomeye ikiremwa muntu uko tukibona. Ikintu cy'intambara ya gatatu y'isi ko ni igihugu Uburusiya buri kurwana na Ukraine, NATO ishyiramo intwaro, birashoboka yuko ikosa ritoya rishobora kuba ryatuma ibindi bihugu byinjira mu ntambara, ko n'ubundi niko izindi zagiye zitangira. Amahirwe mabi cyangwa se ibyago by'uko habaho intambara ya gatatu y'isi uyatekereza gute kuri ubu ngubu? Hari za bindi bavuga ngo la boule de cristal, wayinyereka nange nkavuga ibizaza ejo. Intambara iri muri Ukraine, Uburusiya buri kwereka abazungu, Union Européenne na Amerika, inguvu bufite. Ukraine iri kuriha ubwo bushuti abazungu babashatseho ntibufate. Bamwe bavuga ko yashutswe. Voilà, iri kuriha. Ntibanabaha ibyo babemereye. Okay. Abazungu bari gutanga umusada ariko ugasanga ni mutoya, bakawucisha ku ruhande. Nabo barabizi, baranabitinya. Baramutse bohereje ingabo, baramutse bohereje intwaro zigaragara, Uburusiya ntibuzatinda na gato kurasa izo depo d'arme bazaba bazanye. Uburusiya buri tayari kabisa. Ku buryo icyo ngicyo gishobora kuba cyavamo, biravugwa n'abasesenguzi bose yuko NATO ibijemo, Union Européenne ibijemo, cyangwa igihugu ukwacyo gifite inguvu. Abafaransa bafite inguvu za gisirikare, Abataliyani barazifite, Abongereza barazifite. Igihugu kizazana intwaro cyangwa abasirikare, Abarusiya bazabarasa. Rero iyo ni riske. Icyo kimwaro niba badashobora kukijera psychologiquement, bashobora nabo gushaka kwerekana ko batatsinzwe, kwerekana ko Rusiya ntabwo bukomeye nk'uko bushaka kubyerekana. Iyo ntambara Uburusiya bwarabwiteguye kurusha uko abazungu babyiteguye. Ariko nanone ntago wagira waca amazi cyangwa se watesha agaciro, ntago watesha agaciro imbaraga za NATO. Na President Putin ubwo arabyivugira akavuga ati NATO ni igisirikare gikomeye, kurumva kirimo Amerika, kirimo ibihugu nk'Ubufaransa nk'uko babivuze, ibihugu nk'Ubudage, ni igisirikare gikomeye gishyize hamwe. Ntago ntekereza yuko President Putin ashobora kuba yagikerenza. Ntabwo Putin urebye neza azi rapport de force ari kurwana nayo, iyo arayizi neza bidasubirwaho. Azi inguvu z'abari abantu, ariko azi naho batsinzwe. Afghanistan yarayirebaga, Iraq yarayirebaga, ibyo bakoze muri Libya arabizi. Aho bashobora gusunika bakagera arahazi. Izo ntwaro za kirimbuzi bose barazifite. Uwazikoresha wa mbere ni Putin, ntabwo ari abazungu. Ubwo bwoba buri mu banyapolitike bari Burayi. Aravuga bati
Putin ntimumushotore cyane bigere aho yarakara akaturasa. Dufite abaturage, dufite systeme zirimo demokarasi, dufite tubigenze buhoro. Niyo mpamvu mvuga ko ku rwego rwa politiki na diplomasi ibinyamakuru bizavuga ko Putin yatsinze, tubyite gutyo. Wagaruka rero kuri cya gisebo, azungu bakavuga bati reka tukwereke, twanze gukoresha imbunda ariko tuzakoresha iyindi mbunda yitwa economy. Dufunga amabanki, dufunge commerce, tukubuze ubuhumekero mu rwego rwa economy. Abaturage bawe rero nabo barakare, babure ibyangombwa, isukari, umuceri, ibiciro bizamuke, imishahara unanirwa ukuntu uyiriha, bigutera ibibazo mu gihugu. Ariko ntabwo wavuga ko bizagenda uko bari kubitegura. Nawe afite ayandi mayira, igihugu ni igihugu, yafata amadeni akemera ati mfashe ideni, afite aho yazifata. Abashinwa ntibayamwima, ufashe n'abashinwa. Ngira ngo Turki ntabwo imeranye neza n'Uburaya nkuko imeranye neza na Rusiya. Uburusiya ni igihugu kigomba ifite, Iran ifite reserve nyinshi cyane. Iran ni inshuti. Uburusiya ntibwabura aho bukura amafaranga y'ideni kugira ngo abaturage batagira ibibazo byinshi cyane. Ariko muri diplomasi bigaragare yuko nawe yiteguye ibihe bikomeye. Yego. Ferdinand, muri ibyo bihe bikomeye Tite arimo gukomozaho harimo n'ubukungu. Twamaze kubibona, Burusiya bwamaze gufatirwa ibihano bikomeye cyane, birimo byatangiye no kugira ingaruka ku buryo ifaranga ry'igihugu cyabo ryatangiye gutakaza agaciro. Ibihugu by'i Burayi birimo kuvuga yuko bishaka guhindura amasoko. Ubundi byari bisanzwe bigura gazi na peteroli nyinshi kuva mu Burusiya, birimo gushaka kuyikura ahandi, iyo Burusiya ikabura isoko. Hari ibintu byinshi birimo kuba by'ibihano ku rwego ikirere cy'u Burayi cyafunzwe, habaye ibintu byinshi bitandukanye. Utekereza yuko izi ngaruka zizatuma Putin ashobora wenda kuba yahindura imitekerereze, cyane cyane twitaye ku buremere zishobora kugira ku bukungu bw'Uburusiya? Buriya ubukungu ni ikintu gikomeye cyane kuko bukora ku buzima bwa buri wese, bigatuma n'utari uri mu ntambara ashobora kwinjiramo kubera byamugizeho ingaruka. Aha ndimo kuvuga nk'ubu bafunze, nta muturage, nta ndege ya gisivile y'Abarusiya yemereye kuva i Burayi, mu kirere cy'u Burayi. Ni ibintu bikomeye cyane. Niyo ngo za ngendo uretse indege zo mu bindi bihugu bivuze n'iz'i Burayi, cyangwa kuko n'ubundi nibo bafite amasosiyete yandi akomeye y'indege, nizo zemereye kujya kubazana zikaba zabavanaho zikabasubiza iwabo cyangwa bagiye mu ngendo zitandukanye. Niba izo ndege rero zo mu Burusiya zitari gukora kandi bafite amasosiyete y'indege atandukanye ari guhomba, ubwo ari kujya mu gihombo. Bivuze ngo ari kujya mu gihombo. Ayo ubwayo ashobora kugira influence kuri leta yabo, ikaba yagabanya igitutu cyangwa cy'intambara, ntitubone yavanze ikomeza irwana kuko itinya, kuko iri gutinya ko ibyo kuko urumva abafashe ibyo bihano barashyiraho kondisiyo kugira ngo bongere babikureho. Nuko intambara ihagarara, nuko ibi nibi bikorwa. Ibyo rero ubwabyo bishobora kugira biriya bihano by'ubukungu, ni ibihano bikomeye kuko biraza kugera kuri wa muntu wawe, wa wundi wari ufite icyo avuze kuri wowe, noneho hari uza kukwisabira. Ni nk'umuntu washaka kugira icyo agutwara akaguteza umwana wawe. Biroroha kugira ngo uwo mwana icyo ushaka gikorwe kubera ko yafashe. Uzarebe n'abantu bashaka kugira ashimuta umwana, umuntu wa hafi wawe kugira ngo agire icyo agutwara. Wenda hari ibihano bafatiye bari abayobozi bakomeye bakuru mu Burusiya, bo sinkeka ko wenda bifite icyinshi bivuze, kuko n'ubusanzwe kumubwira ngo twagufungiye ingendo, kumubwira ngo twafashe wenda imitungo yawe iri aha n'aha, ntabwo biba bigoye cyane ko ashobora no kwivana hanze. Amakuru yawe navuga yuko nka Putin nta mitungo n'ubundi asanzwe agira hanze. Birashoboka ugasanga ntabwo ibintu ni abantu bakeya. Ariko
nk'ira system ya Swift bafungiye Uburusiya niyo amabanki menshi mpuzamahanga akoresha kugira ngo kwishyura nawo banki yo muri Amerika yishyura umuntu mu Burusiya yishyura umuntu mu Rwanda imwishyure hehe iriya system niyo bakoresha cyane niyo ngo kwishyurana business z'Abarusiya cyangwa se z'umuntu uri mu Burusiya n'ahandi ku isi hanze y'Uburusiya biragoranye ubu ntibisa n'ibitari gushoboka. Icyo ni ikibazo gikomeye nuvuga ngo wa muturage wari ubeshejweho wenda no koherereza abandi amafaranga no kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa se gucuruza akishyura ibintu bakamwoherereza ntabwo ari gukunda. Abo ngabo nibo baraza gushyira igitutu kuri ku Burusiya. Hari uyu munsi hari amadevize bagize bafunze arimo ari hanze ntabwo ari yose ariko miliyari 630 z'amadolari 45 yazo ibitse muri bya bihugu n'ubundi biri muri NATO birimo kurwana na hafi kimwe cya kabiri. Ubwo ayo mafaranga niba agiye gufungirwa hanze ntabwo tuzi igihe intambara izamara, ntabwo tuzi igihe ibibazo bizagira, nashira biragenda bite. Urumva ibyo bigabyo biri gushyira igitutu ku Burusiya. Uyu munsi nta minsi 5 irashira ifaranga ry'iri ruble ryabo rimaze gutakaza agaciro kuri 30%. Ntabwo tuzi aho biraza kugera kuko intambara iracyakomeje. Uyu munsi bafashe inguzanyo mu mabanki bahise bazishyira kuri 20% zivuye ku 9%. Interest rate. Yego, inyungu ku nguzanyo. Ubwo ibyo bivuze iki? Iyo ni inyungu ku nguzanyo ya Central Bank. Ya Central Bank. Noneho ubwo amabanki yashobora kongera agahita ashyira hejuru. Kuko kenshi amabanki yashyira hejuru. Bivuze ngo abaturage bari gusa naho barimita ko abaturage bajya kwaka inguzanyo mu mabanki, business ntiziraza gukora nkuko zari zisanzwe. Ibyo ubwabyo hari nibiri kuvuga ko amafaranga yo umuntu ashobora kwinjiza mu gihugu mu Burusiya cyangwa kuvanamo bizashobora kuza kugabanya kugira ngo amafaranga akomeze agumaho ngo yewe nayo kujya kubikuza kuri banki bishobora kuza kugabanyuka bagashyiraho igiciro ntarengwa cy'amafaranga ugomba kuvana kuri banki andi akagumamo. Ibyo birakwereka ko bari ku gitutu gikomeye. Buriya y'ubukungu kuko urumva izo ntwaro bari kurashisha ntabwo ziri kongera zisubiraho. Yego, intambara irahenda mu kanya baragomba kujya gukora izindi cyangwa bajye kugura izindi birasaba amafaranga. Mu ijambo hari ikinyamakuru cya Daily Mail cyavuze yuko ino ntambara iri gutwara miliyari 15 z'amadolari ku munsi. Ntabwo urande rw'Uburusiya rurabyemeza ariko bya byose ni intambara ihenze ntabwo twabica ku ruhande. Yego, ni intambara ihenze. Ibyo rero nge ndabibona nka bishobora kuza gutuma kandi byatangiye biraza gutuma Putin ashobora gucisha make atari uko ari ubushake bwe ahubwo ari ukubera kira gitutu. Kuko nge nkurikije ibihano bari kumufatira sintekereza ko we yabibonaga ko bizahita bifatwa ko kanya mu kanya gato mu buryo bungana kuriya. We yarabibonaga ko bishobora kuzageramo ariko ntabwo nabona ko biri kuri uriya rugero rw'uko bizagenda. Ariko ngira ngo ku rundi ruhande hari abavuga yuko ahubwo kuva 2014 yafata Crimea hakanabaho ikintu cyo kumuhagurukira ku rwego mpuzamahanga, haravuga yuko ahubwo aribwo yese atangira noneho gutegura ubukungu bw'Uburusiya ku buryo bushobora guhangana n'ibihano nk'ibyo. Hari ibintu byinshi byabaye mu 2017 amafaranga Amerika ibitse plutôt Uburusiya bubitse reserve yabo 40% yari iri mu madolari. Kuri ubu ngubu ni 16%. Uko ingano yari mu madolari igabanuka ni nako influence ibindi bihugu nka Amerika bishobora kuyageraho nayo igabanuka. Urebye amareserve menshi y'Uburusiya arimo kujya mu mafaranga y'amayuwe nakoreshwa mu Bushinwa. Ubushinwa nicyo gihugu cyimportinga kigura umusaruro mwinshi uturuka mu Burusiya kikanacuruza umusaruro mwinshi. Ngo nicyo gihugu cya mbere gikorana ubucuruzi bwinshi n'Uburusiya. Kugeza ubu cyo cyamaze gutangaza yuko ibihano biri gufatirwa Uburusiya bikabije. Urumva ko hari abakeka yuko ibyo ngibyo byari bijyanye no gutegura uburyo. Ikindi unarebye nk'ubu ngubu Uburusiya 36% bya bije yabo ituruka mu mafaranga akomoka kuri gaze na peteroli. Uburusiya ni igihugu gicuruza gaze na peteroli 10% kuri gaze ni 10% birenga bya peteroli ikoreshwa ku isi ikomoka mu Burusiya. Iyo urebye uburyo bwagiye bushyira imbaraga mu bindi bikorwa bitandukanye yaba ari ubucuruzi bw'intwaro ubona yuko burimo kugenda bugabanya amafaranga bukura cyane muri izo secteur zonyine gaze na peteroli ajya no mu bindi. Ibyo ngibyo ntabwo ukeka yuko ari ibimenyetso bya Putin by'uko yari arimo gusa nk'uwitegura ko ikintu nk'iki gishobora kuzabaho agasa nk'utangira gutegura ubukungu bw'igihugu cye.
imyaka 8 ntabwo ntekereza ko ihagije ku buryo wahita ubukungu wahita uvuga ngo mbaye yewe n'Ubushinwa buri ku mwanya wa mbere mu kugira ubukungu bufite amafaranga menshi buri imbere. Ntabwo uyu munsi bwavuga ngo bwashwanye n'Uburayi na Amerika, ntabwo bwavuga ngo ntabwo murabona bya bihano Trump yigeze gufatira Ubushinwa bitigeze bitanga ntabwo burya ntabwo kubera ko na Amerika isa naho ifite ukuntu dependinga cyane ku Bushinwa, ntabwo byagize umusaruro cyane, ariko burya Ubushinwa nabwo bwari kurwana ngo ibyo bintu bye kuba byinshi, kandi koko wabonye ko ubutegetsi buhindutse bisa naho byagabanyije imbaraga, byagumye ariko ntabwo byongereweho kandi nabwo ubona ko bakiri mu biganiro cyane. Ibyo rero kuvuga ngo Putin yaba yaravuze ngo arashaka kwigira 100% ku buryo ubucuruzi buzasigara hagati ye n'Ubushinwa biragoye ku gihugu gaze yacyo 30 na kangahe birenga ku ijana, hejuru ya 40%, hejuru ya 40% bijya i Burayi. Iryo soko gwitumbwira ngo urabona handi hantu ryohereza ntabwo biragoye, ariko nanone Uburayi niba ufata risk yo kwimura 40% hejuru, ubundi ni bamwe bavuga 48 ariko hejuru ya 40% bya gaze Uburayi bwakoreshaga ntabwo uhita uyibona byoroshye mu yandi masoko. Nk'urugero, gaze ituruka mu Burusiya ijya mu Burayi akenshi inyura mu mapompo, ibihendutse kurusha gaze wajya kuvana muri Qatar kuko gaze akenshi twarwa ari liquide yahinduwe. Iyo rero ugiye kuyihindura ugashyiramo n'izo ngendo, Qatar iri kure n'ibindi bihugu bigenda bivugwa, igera mu Burayi yarushijeho guhenda. Ushobora kuyihindura n'ibyo ariko ikaza ihenze cyane ku buryo umuturage adashobora kuyibona byoroshye. Ibyo kandi ko gaze ikoreshwa n'inganda, ikoreshwa n'ibintu bitandukanye, bihita bizamura igiciro cy'ubuzima, bigahita bituma ubukungu busubira hasi. Ukeka yuko Uburayi bwo bwafata risk yo guhita buca burundu Uburusiya, kuko nabyo byabugiraho ingaruka, ntago ari ikintu cyagira ingaruka ku Burusiya bwonyine. Uyu munsi niyo mpamvu birinze guhora kuri gaze. Gaze urebe nta kintu bari kuyivugaho na peteroli. Biravugwa yuko biravugwa ariko ntabyo bakoze kubera ko batabikozeho. Uyu munsi birayerekana agaciro bibafitiye. Iyo ari ibintu biri aho ngaho gusa bashobora gukora uko bishakiye baba babikoze. Ariko mu gisubizo kirambye n'ubuyobozi bwa European Union bwabivuzeho ko igisubizo kirambye kizaca agasuzuguro ku Burusiya ku muryango w'ubumwe bw'Uburayi na NATO. Nuko Uburayi bugira ahandi hantu bushobora kuba bwavana gaze na peteroli nyinshi kurusha uko babivana mu Burusiya. Ibyo rero nabo nkeka kuko amafaranga uyu munsi barimo gushora ziriya miliyoni 100 bohereje bari kohereza buri munsi bajya gufasha Ukraine, bazishyize muri uwo mushinga wo kubaka izo pipeline zatwara gaze, ngira ngo byaba ishoramari rirambye kurusha kuvuga ngo bazajya bahora bikanga biteguye gutanga intwaro zo kujya kurwanya Putin. Niba ngo umuntu niba koko bashaka ko agasuzuguro gacika, bagomba gushaka ikindi gisubizo. Kuko wari uri kuvuga ngo ntabwo bashobora guhita burya kubera ko gaze itari ahantu hamwe ntaho utayivana. N'ahandi hari n'ibintu bihugu biyifite, bagomba kwiga uburyo rero bworoshye bushazatuma bayibona niba bashaka kuzagera ko kubwigenge bwabo badahora bikanga Uburusiya. Kuko uyu munsi iriya gaze na peteroli yo bidahari batabikura mu Burusiya cyane, ngira ngo baba bakoza gashya hari Uburusiya nta nubwo n'abaturage batangiye gushiramo. Ingingo uvuga ndayumva, gusa niyo narebye niyo usomye ibinyamakuru byabo ubona yuko uburyo bwo nk'ubu ngubu bafite intego yuko mu 2030 ingufu z'amashanyarazi zikoreshwa mu Burayi 40% zizaba zishingiye kuri renewables cyangwa ingufu zisubira. Ariko urumva ni 2030 haracyarimo urugendo rw'imyaka, kandi ibyo nabyo harimo benshi bavuga yuko bitazashoboka bitewe naho progress igeze naho byakagombye kuba bigeze. Urumva yuko ni ibintu by'igihe kirekire. Ubu turi kuvuga igisubizo cy'ako kanya deje Uburusiya bwateye. Ntubona yuko nyine bishobora kuzatuma Uburayi ndetse hari unarebye harimo nk'ibihugu byo mu burasirazuba bw'Uburayi nka Montenegro na Bulgaria usanga hafi 100% bya gaze bikoresha iva mu Burayi. Byo byatangiye no kuvuga biti ntago mwafata icyemezo cyo kuba ngo murahagarika gaze iva mu Burayi ko twebwe nta yandi mahitamo twaba dusigaranye. Ndetse ahubwo abantu bakavuga yuko ibingibi bishobora gutuma Uburayi bw'ubwabwo hagati yabwo bucikamo kabiri ko ibihugu bimwe bishobora kutumvikana kuri iki cyemezo ibindi bikacyumvikana. Ntubona yuko iki cyose ibi byose bishobora kuzatuma n'ubundi Uburayi busubira inyuma, ahubwo noneho bikaba byaha Putin
andi minyagamburiro yo ko bafata ibyemezo byagira ingaruka ku Burayi. nibyo nigeze kubivuga, ntabwo abanyaburayi ntabwo ari ibicucu cyangwa se abantu badafite ubwenge, nabo nibyo nkubwira ngo impamvu batabikozeho nuko bazi agaciro kabyo, babanje ibyo bo bumva byoroheje, nubwo ku Burusiya tumaze kubona ko bikomeye, ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko navuga ngo ku Burusiya ntabwo ari ikintu, ku Burusiya ntabwo wahita uvuga ngo uyu munsi Uburayi bugiye kumanika amaboko kubera iriya gaze gusa, kuko wowe uri kubivuga nkaho ari impuhwe Uburusiya bugirira Uburayi kuba baborohereza. Ari impuhwe, ariko nanone kuba Uburayi bugura mu Burusiya nuko nta yandi mahitamo. Nyine nibyo ndi kubwira, n'isoko buri iyo hajemo ibintu rero by'ubucuruzi, n'umwanzi wawe ashobora kukugurisha ikintu kandi ukagitwara, cyangwa se nawe ukamugurira ikintu bitewe n'uko ugikeneye, kandi nawe akeneye amafaranga n'amafaranga. None ya mafaranga none se ubu ngubu tuvuge ko Uburayi bwo buramutse bugiye, Uburusiya bwahita bubona isoko ryo kujyana miliyoni 40% by'iriya gaze. Birumvikana ko bitoroshye, biragoye. Niyo mpamvu rero ntabwo ikibazo kiri ku Burusiya gusa, ikibazo kiri ku Burayi gusa, ikibazo kiri no ku Burusiya. Ntabwo n'Uburusiya ntibushobora gukomeza gufosinga kugira ngo no bugeze hahandi baza no gukupana ya gaze, kuko nta yandi mahitamo ahari. Uyu munsi ibihano bimaze gufatwa, nkeka ko bihagije mu kuba niba kuko insinzi ya mbere nkuko titegeze kubivuga, insinzi ya mbere bayigezeho. Insinzi ya mbere Uburusiya bwayigezeho kuko bwashakaga kubuza Ukraine kwinjira muri NATO no kwinjira mu buryango bumwe bw'Uburayi, uretse ko nabyo birashoboka ko bakwinjiramo. N'uyu munsi babisabye, Ukraine yasabye ko noneho yinjiramo byihuse kugira ngo ibone ubutabazi n'ibindi byose. Ntabwo ntekereza ko Uburayi buraza guhita buhubuka ngo buhite bubyemera, cyangwa se bunabyemera ubwo bwabwemeye kwirengera ingaruka zabyo. Ariko ibyo ubwabyo birakwereka ko Uburusiya busa naho bwageze ku ntego yabwo yo kuba bukanze NATO na Ukraine kugira ngo bihure. Biragoye ko biza guhita bihura uyu munsi, yewe sinanabibona vuba kubera ikibazo byateza, kuko niba tubonye intambara nta bataranasinya, tukabona intambara igeze i Kiev, ibaze noneho basinya ishobora kugerayo. Nibyo rero njye niko mbibona. Gutsinda kwa mbere kwabayeho ku ruhande rw'Uburusiya, ariko uko gutsinda kuri kumwe no gutsindwa nanone ku rundi ruhande, kubera ko buryo ubukungu bwawe iyo bwahungabanye kuri kiriya kigero, sintekereza ko yagenda yigamba ko yatsinze. Yego, ngira ngo hari ibintu byinshi bigitegerejwe kuri izi mpande zombi. Birumvikana ko ingaruka zizakomeza kugenda ziyongera, ndetse umuntu akaba yavuga yuko yari intangiriro, ko n'ubundi turacyari mu ntangiriro ziriya ntambara, tukifuza yuko yarangira vuba, ariko ikigaragara cyo nuko ari intambara ishobora kuzafata igihe. Uburusiya bukomeje kugenda bwihagararaho, ngira ngo mwumvishe systeme yitwa Swift, akaba ari uburyo banke zikoresha zishyurana amafaranga, zirerekanya amafaranga ku rwego mpuzamahanga. Iyi systeme ikaba ikunze cyane cyane gukoreshwa mu gufatira ibihano banke zo mu gihugu runaka kugira ngo zibure uburyo zishyuza cyangwa se izishyura hirya no hino, ibyo bigasubiza inyuma ubukungu. Uburusiya n'Ubushinwa bifite nabwo systeme za buri gihugu zigenda zikoreshwa, ndetse bamwe bakanakeka yuko iki ngiki ari ikindi kigero cyangwa se ikindi kimenyetso gihawe Uburusiya kugira ngo burusheho gushyira imbaraga muri systeme yabwo. Byose akaba ari ibintu bishobora kuzagenda bigira ingaruka zikomeye mu bihe biri imbere. Reka rero twongere twumve ari mukuru arinda atubwira icyo noneho izi ngaruka iki kibazo gishobora kugira ku ngaruka ku Rwanda nyirizina. Birumvikana ko u Rwanda narwo ni igihugu gishobora kugirwaho ingaruka n'iki kibazo. Ese ni gute rwiteguye guhangana nazo? Reka twumve icyo ari mukuru arinda abivugaho. Intambara buri gihe iratangira, ntago umenya aho itangiriye n'igihe yatangiriye. Iriya yo tuzi n'isa yatangiriyeho, ariko ntago umenya aho irangirira. Icyiza muri byo nuko nkuko tubivuze, amakuru y'Abanyarwanda, amakuru y'abantu bacu bariyo azwi, ndetse no muri rusange Abanyafurika za ambasade zirafatanya z'ibihugu bitandukanye. Niba ambasade y'Afurika y'Epfo ibonye Umunyarwanda bakamufata, bagahita babwira ambasaderi wacu bati hari Abanyarwanda bawe dufite hano. N'u Rwanda ubundi Abanyagineya rugabwira ambasaderi muri Guinea ati hari Abanyarwanda dufite hano, kugira ngo babahane bamenye uko biri bugende. Ingaruka rero nk'uko bivuze, yaba kuri nko ku Rwanda cyangwa se nk'Afurika, ni ingaruka zishobora kuba ingaruka
tugize ikibazo kuri abo banyarwanda bacu, izo ngaruka za mbere arakomeretse se cyangwa yitabye Imana cyangwa se arabuze, iyo niyo ngaruka ya mbere. Izindi navuga ko ari ingaruka rusange mu by'ubukungu, ibiri gukorwa hagati y'abiriya bihugu, ibihano biri gufatwa byanze bikunze, nta kuntu bitazatugeraho ingaruka. Tuvuge biriya bihugu byombi, Ukraine n'Uburusiya, ngira ngo nibyo bihinga ingano zo ku isi 40% nibo babihinga. None urumva nibo bombi bari mu ntambara, izo ngano se nizitaza biri buze kugenda gute? Urumva ibiciro bishobora kuzamuka bikagira ingaruka haba ku bihugu byo muri Afurika cyangwa se no ku bihugu muri rusange by'isi yose. Izo ngaruka zo ntizabura, ariko by'umwihariko ku bitureba nk'abanyarwanda uyu munsi ntago navuga nta ngaruka mbi zari zatugeraho, cyane cyane ko ubuzima bw'aba banyarwanda bariyo ntago navuga burageramiwe, ariko ntacyo baraba. Izo detail ntabwo nazimenya kuko wenda umuntu yazabaza amakuru muri ministeri zibishinzwe hano niba hari ibyo tuvanayo. Gusa icyo nzi cyo nuko kubirebana n'ingano zo niziza mu Rwanda riziba mu Burusiya no muri Ukraine. Ibyo ngibyo rero wabonye ko n'igiciro cyatangiye kuzamuka, byanze bikunze bizageraho ingaruka. Niba abantu babiri bashyamiranye ari bo ba mbere bahinga ingano nyinshi ku isi banazicuruza ku bwinshi, nta kuntu ingaruka zitaza. Byanze bikunze byatugereye kuko Uburusi ni igihugu niba atari icya mbere ni icya kabiri ku isi mu bifite peteroli ndetse na gazi. Byanze bikunze rero nta kuntu habaye intambara bayirimo. Tuvuga ko ndabo ntago iri kubera kuri teritwari yabo ku butaka bwabo, byanze bikunze ibindi bihugu bigira ubwoba bigatangira bagashaka kugura essence nyinshi, peteroli nyinshi kugira ngo bibike, ibiciro bikazamuka. Iyo ibiciro bizamutse, ibya bizamukiye Burayi cyangwa bizamukiye mu Burusi, byanze bikunze twese bitugeraho ingaruka ku isi yose. U Rwanda ntabwo rwitegura ku munota wa nyuma, n'ubundi rusanzwe ruba rwiteguye, ruba rufite niba ari peteroli tugomba gukoresha, rugomba kuba rufite nibura ruvuga ati hari iyo tubitse ukwezi kumwe, amezi abiri, amezi atatu, haramutse habaye ikibazo ku buryo twanabasha kugira iyo gukoresha nta yindi yinjira. Ibyo ngibyo rero ni ibintu ababishinzwe basanzwe baba barateguye, nta gutungurwa kurimo, ariko uyu munsi ni ukwitegura kubera yuko byanze bikunze ingaruka zizageraho ziza uko byagenda kose, kuko intambara igitangira igiciro cyose kizamuka. Bivuze ngo rero nyuma y'ibyumweru 2-3 ejo nibumviye abaturage nibumviye ibiciro bya peteroli byazamutse, nibumviye ibiciro bya gazi byazamutse, bazamenya aho biturutse, kuko byanze bikunze ariko bizagenda. Kireka tugize Imana iriya ntambara igahagarara vuba, naho ubundi izo ngaruka zo byanze bikunze zizatugeraho, kandi hagati twebwe nk'abanyarwanda ni twebwe twese nk'abanyafurika n'abanyaburayi. Abanyaburayi bo batangiye no kugira ikibazo cya gazi na peteroli, ibiciro byarazamutse cyane. Nta kuntu rero intambara ibereye ahantu hari ibyo dukenera ariho bikomoka, nta kuntu ingaruka zitatugeraho. Murabyumvise rero yuko iyi ntambara nk'uko n'ubundi twari tumaze kubigarukaho izagira ingaruka ku bihugu birimo n'u Rwanda. Icyo umuntu yakwifuza ni uko izarangira vuba, igihugu cya Ukraine ndetse n'Uburusiya bikumvikana vuba. Nko mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka ushize w'ibihumbi 2021, u Rwanda rwari rwarakuye mu Burusiya ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 16.8 z'amadolari, mu gihe rwari rwaroherejeyo ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 1.3 z'amadolari y'amanyamerika, nk'uko ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare cyabisohoye muri raporo yacyo. Birumvikana ko rero nubwo bavuga yuko atari ikiguzi kinini cyane, ariko ni amafaranga aba afite kinini avuze mu bukungu bw'igihugu cy'u Rwanda. Umuntu akaba yakifuza yuko iyi ntambara irangira vuba, nk'uko umuvugizi wa leta yari amaze kubigarukaho. Reka rero tubashimire mwebwe mwese twari turi kumwe muri iki kiganiro, mwafashe umwanya mukakireba, ndetse namwe mwese mwari mwarakomeje kugisaba. Twizere yuko mwagize ibihe byiza kandi mwakuyemo ibintu byinshi bitandukanye. Tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Njye nari kumwe na mugenzi wanjye Ferdinand. Ndagushimiye. Urakoze cyane. Twari kumwe kandi na Tite Gatabazi. Tite, ndagushimiye. Urakoze cyane. Namwe rero mwese mwari mudukurikiye muri hirya no hino ku isi, reka tubashimire kandi tubizeze ko tuzagaruka n'ubundi mu biganiro byacu biri imbere.